ne kasnim, brzo, moram požuriti. Tajna jezerskog čudovišta. Imam je! Jesi dobro? Valjda, ali ne sjećam se što sam htio reći. Oprosti, ali isprobavamo novu igru loptom koju ste ga upravo izmislio. Novu igru? Super je! Udaraš loptu nogom ili glavom i zabavno je! Ali još nisam potpuno shvatio sva ta pravila. Moraš dodati loptu, Ranu. Je li to teško za shvatiti? Ajde, igrajmo zajedno. Aha, kako dosadno, ovako mi je puno zabavnije. I mi bismo igrali. Sebičan, baš si mu rekla. Nismo još ni pokušali dati gol. Dobro, Saro, evo dajmo i još jedan gol. Ej, Nikus, želiš igrat? Kasnije, prije toga moram se nečeg sjetit. Bilo mi je na vrhu jezika. Kako god želiš. Ajde, Brondo. Hvataj, Ranu! Ranu, jesi li vidio što znači timski rad? Jel tako da sam bio dobar? Da me bar mama vidjela, bila bi jako ponosna. Da, mama! Da, mama! Sjetio sam se, riječ o vašim roditeljima. Učitelj Sauro je opet vidio crni meteor. Da! Vidio ga je u čarobnom zdencu, pao je na planinu Zumo. Hajde, moramo doći do njega prije zore. Čarobna struja je već ondje. O nebesa, to je dosta daleko, a uskoro će pasti mrak. Znam, ajde, idemo. Hej, čekajte me! Hajde, Brondo, penji se! Hvala! Jesmo li tim ili nismo? Idući put bismo mogli odspavati. Gledaj! Sunce će uskoro. Ne mogu. Može malo odmora, molim. Ih već nisi izbrojao. Jesam Sean, ali prošlo je pola sata i moram provjeriti. To je naš posao, mi smo... Mi smo ovčari, znam. Samo ne mogu si pomoći vranjovac, same uvijek uspavam. Ajme, znam puno ljenih pasa, ali ti si najgori. Duhovi su napali stado. Uplašili su ovce, moramo ih skupiti. Dosta, prestanite, moramo ih sve odvesti u tor. Prestanite, doda. Mel, si dobro, Mel? Bog? Bog? Gdje odvodite ovce? Skupit ćemo stado i odvesti ga u tor. To je najmanje što možemo učiniti. Tamo, hvala. Dečki, jeste li čuli? Pokrenimo se! Idemo.
135, 136, 137, sve su na broju. Još jednom hvala na pomoći. Što ste rekli, kakvi ste vi životinje? Dinosi! Mi smo mali dinosauri! A vi ste psi, jesam li u pravu? Da, ali ne bilo kakvi. Mi smo ovčari časnog klana McCoy. A klan, kakva je to životinja? To ti nije životinja, to je ljudska obitelj. Tako je. Mi vjerno služimo obitelji McCoy. A odakle ste vi? A, duga je to priča. I od tada ih tražimo. Kako je to tužno. Nebesa. Pa, možete li pomoći? Pa, tako ste ih opisali, sjetio sam se nekih priča o jezeru Loch Ness. Mnogi su ribari u vodu vidjeli neobična stvorenja. Ta čudovišta žive u podvodnim špiljama. Te su špilje uklete. Nitko se nije živ iz njih vratio. Nema veze, mi moramo tamo. Mi se ne bojimo! Ja se bojim, ali fali mi moja mamica. No, jadno štene. Pamel, kako da dođemo do špilja? Treba će vam čamac. Evo čamaca, 5 vas je, jedan bi trebao biti dovoljan. A vi nećete s nama? Pa, psi i voda, znate, Mel baš ne pliva dobro. ja sam pas ovčar, a ne morski pas. Ljudski koraci, brzo maknimo se. Oj, brusteri su ovdje. Ko? Brusteri, neprijateljski klan naših gospodara. Pogledajte kakav Tatran nosi. Da, koje neobična odjela. Po boji Tatrana vidi se kojem klanu pripadaju. Crvenu i bijelu nosi klan McCoy, a zelenu i bijelu Brusteri. A tko su oni? To su vođe klanova. Onaj debeli je Feti Brewster, a onaj drugi je veliki poč McCoy. Veliki, pa ne čini se veliki. Slušaj me ti, debeli. Slušam, mali. Nestalo je 20 bačvi našeg najboljeg viskija. I što se to nas tiče? Tiče vas se jer ste ga vi ukrali. Ja kažem da ste ga vi popili. Svi ste katolične pijane ljenčine. I sve to zbog viskija. Oni se bore već stotinama godina, od kad je Tobija Brewster oteo zaručnicu Rufusa McCoya. Ne, Mel, meni je baka ispričala da je Genoveva McCoy ukrala Molly Brewster recept za kolač. Ne, ta priča ide drugačije. Lizzie Brewster ukrala je donio McCoy ogrlicu. Lizzie, ma zar nisu Lilo Brewster i Greg McCoy igrali špekule za tu ogrlicu? Pa dobro, možda ne postoji poseban razlog. Klanovi se svađaju i to je tako. Oprostite, dok se oni tamo tuku, mogli bismo uzeti čamac. Da. Hladno je. Ježim se od ovog mjesta. O da, i ja! Ali što ako je istina ono što mi je Mel ispričao? Da, čudovište! Pravo uspavano čudovište. Mama! To je samo gomilo dasaka! Ali čemu to služi, Ranu? Hej, špilja! Ha? Kakvi su ovo znakovi? Pa tu piše Whisky McCoy. Pa da, to su bačve oko kojeg su se svađali. Ajde, dečki, požurite. Sakrite se, dolaze ljudi! Sakrite se, brzo! Brže, moramo istovariti još 50 bačava. Vidi.
Obogatit ćemo s ovim viskijem. Valjda nas neće otkriti. Ma ne, boje se čudovišta iz jezera. Moram priznat, šefe, vi ste genije. Da, drvena silueta je bila izvrsna ideja. Hura za čudovište. Tako i moje brade. Oprostite, gospodine, jeste li možda vidjeli moje roditelje? Ej, ovdje stvarno ima čudovišta. To je samo mladuče, uzet ćemo ga. On je besao, želi uzeti Ranua. Moramo ih zaustaviti. Gurnut ćemo ove bačve. Ali Saro, preteške su. Zajedno ćemo uspjeti. Hajde! Što je to? Jesi dobro, Ranu? Sve u redu, samo me boli glava. Dobro, požurite, idemo. Dobrodošli. U svakom slučaju trebali biste biti ponosni na sebe. Brewsteri su vratili ukradene bačve našim gospodarima. Čak su dogovorili i primirje. Gledajte! Vrijeme je da se vratimo kući, Saro. Da! Zdravo! Doviđenja, prijatelji. Sretno. Rastanci me uvijek dirnu. Ojoj. Sve je opet bilo uzalud, učitelju Sauro. Uzalud, ja ne mislim tako. Naučili ste da ste zajedno jači. Još ste to naučili i one shvatljive ljude. I ne zaboravite ono najvažnije. U slozi je snaga. A mene boli glava.